Categori dysgwr sy'n gwneud y defnydd gorau o'r Gymraeg yn y Gweithle. Learner who makes the best use of Welsh in the workplace category. Yn y drydedd safle Mai, in third place is Michelle Matthews, Dysgwr Cymraeg Gwaith Iechyd, y Mwrdd Iechyd Betty Cadwaladr. Work Welsh Health Scheme Learner at Betty Cadwaladr University Health Board. Yn ail, in second place, Laura Main, Dysgwr Cymraeg Gwaith Addysg Bellach yng Ngholeg Sir Gar. Work Welsh Further Education Learner at Coleg Sir Gar. A'r enillydd yw, and the winner is Eva Hugh, Dysgwr Cymraeg Gwaith Addysg Uwch ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd. Work Welsh Higher Education Learner at Cardiff Metropolitan University. Mae Eva wedi bod yn dysgu Cymraeg sawl blwyddyn ac erbyn hyn yn dilyn cynllun addysg uwch Cymraeg Gwaith ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd. Mae hi'n gweithio i wasanaethau cynadledda'r brifysgol ac mae hi bellach yn defnyddio Cymraeg gyda chleientiaid. Mae hi'n darparu gwasanaeth dwyieithog mewn digwyddiadau gan sicrhau bod yr holl ddeunyddiau yn ddwyieithog. Mae hi'n ymdrechu i siarad Cymraeg gyda dysgwyr yn annog eraill i ddysgu Cymraeg ac yn cefnogi mentrau'r tîm Cymraeg, enghraifft, nosweithiau cymdeithasol i ddysgwyr. Eva has been learning Welsh for several years and is now following a Work Welsh Higher Education scheme at Cardiff Metropolitan University. She works for the university's conferencing services and communicates in Welsh with clients. Eva provides a bilingual service at events, ensuring that all materials are bilingual, including publications and social media. She strives to speak Welsh with learners and encourages others to learn. She also supports the Welsh language team's initiatives, such as social evenings for learners.